Tahu dong wali kuningan. Sudah Tangerang. Dudukan tapi ne bukti. Wis bengi konon. Nasib sing lagi di alam. Maksudnya apa dok? Cerita masalah cinta. Why? Senang tapi mung sementara. Berarti kisi diarani. Berarti aku senangnya mung Punten. sementara. Mas Adi BDN. Wis bengi. Dari Bapak Cindy. Wong loro wis pada demene. Ya kawin bae beli. Mung angel kenang wong tuan. Masalah apa sih dok? Karena prestasi lan materi. Masalahku. Angel arep dadi sawiji. Duduk aja duduk. Dudukan tapi ne bukti. Aduh. Papa Cindy, Mama Nisa. Wong loro wis pada Demene. demene. Sayang mung angel nang wong tuane kurengkel. Apa wong tuanya diracun bae dok? Ada Berarti ketikus. bukan kita ambil duit bapak dong. Oh tuh iya kelalin. Bagian Mas Ade, wis bengi konon. Pemani pemene ya. Bapak Cindy. Apa sih dok? Duh, bakja diri Maksudnya? bisa karo kekasih demi harta lan tahta. Wong loro nih. Rela dikongkon pisan. Jurus tandur, maju terus pantang mundur. Apa Nisa, Bos Tangerang. Duh, bagja diri Papa Cindy. batin rasane sedih Maksudnya? karena harta lan tahta. Wong 10. Rela digawe aman. Wong loro wis pada demene. Ya kawin bae beli beli. Mung angel kenang wong tuane. Apa sih prevensi dok? Karena prestasi lan materi. Jadi Angel arep dadi sawiji. paling nggak cocok keadaan begini dok. Dudukan tapi ne bukti. Aja sabar. Dudukan tapi yang nyata na bukti. Bukan kita bikinin cuma tuh ngobrolan bae dok. Beli anak bukti merong Yang asli nyata. asli. Tapi kencang dok. Anak jurus tandur, maju terus Beli pantang apa mundur. kita pengen Bapak Cindy bae Bos Tangerang. Papa Cindy masih di Tangerang dok. Orang bapak. Sabar. Duh, bagja diri Maksudnya dok? bisa karo kekasih demi Demi apa? harta lan
tandur. Buat Bagja jurus tandur diri Mbak dong berarti Vanessa. Sadar diri dong, Bagja diri Tarik dong. jos bengikin diri. Wong loroku nang Demen pada ya. demen